Bila tidak bakal puasa, puasa. Ya. Untuk tidak kalah antar ke sungai, mandi mur-kemur, kalau duduk sekolah, hilang kan ya. Ya waktu na puasa, waktu na puasa, waktu na ngakan. Benih kau sekolah puasa, makanya imanan, wah tisaben. Siapa orang siap puasa, kota bersih sholat bulan Ramadan, mereka imanan wah tisaben, karena mangkat dari iman. Benar Allah, ngarap ridhonya Allah, ngarap pahala dari Allah. Mangkat dari iman. Karena hati itu ke Allah, karena istu hati, karena istu ke Allah, lebur ke Allah, senang ke Allah, istu ke Allah, percaya ke Allah. Wah tisaben, ngarap pahala, ngarap ridhonya Allah. Jualan si sakti amin. Masih sakti amal lo udah mak. Ini ngosong perjuangan, apa kan? Ini ngosong peperangan, romanti aja dari dukun kapi. Nggak usah nih benian pun Allah, Allah salli alamat. Ambu jadi tidak kadang pun tuh ampun raja pun gempek pun. Allah wajar pun. Allah salli ala Muhammad. Surah puasa lillahi taala, gitu kan? Kalau puasa ala lillahi taala, pada nak solat lillahi taala. Kalau ajar Allah. Karena puncaknya tapi dengan kanjeng Nabi terus aja malah orang yang tak pekek penciptana. Tak pekek penciptana. Sunyi pagi apa nih kan? Tak pekek sunyi pagi alam kapi nih kan. Tak pekek sunyi pagi dunia akhirat. Allah nih kan segala-galanya malah tak pekek sendiri setuju nih. Malah teku pengiran apa nih kan. Lahir bawa tentunya akhirat. Muka Allah salli ala Muhammad. Karena puasa la'allakum tattaqun. Allahumma sholli ala Muhammad. Supaya takwa lain ke hati nikah tak lepas pada Allah ya. Supaya tak hilang takwa hilang nang hati. Allah takwa hilang hati nambah la'allakum tattaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para dan rekan kita kumpul hadir malam semakin nang acara khol ke Anwar Ustaz Anwar. Muka raja banyak manfaat. Pengajian ben khol malah makin muka raja banyak manfaat. Perkataan ben Allah Subhanahu wa taala. Berarti khol iman kaman khol lah banget tumbuh khol lah para guru khol lah para ulama khol lah ahliya khol lah orang-orang sesoleh karena jet lagar khole bengatua si asampung ke kanjeng Nabi. Khole para ulama aulia orang-orang sesoleh
emang kaman para pejuang-pejuang, para pahlawan-pahlawan, orang-orang yang di jasa. Mereka keangkui, setujana keangkui, mereka nyampung kakak orang yang paling besar jasana, Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi mereka selakal teti puncakna ngiba orang ke pangeran. Kanjeng Nabi seteti puncakna ngapula dak ka Allah. Kanjeng Nabi teti puncakna ngabdi dak ka Allah. Kanjeng Nabi seti puncakna menghamba dak ka Allah. Kanjeng Nabi teti contohna menghamba ngabula dak ka Allah. Kanjeng Nabi teti contohna orang si berjuang, contohna orang dai, contohna pejuang, contohna orang si ngalatini, aperengi, menemani, adidik umat dari hamba-hambaan Allah. Jadi khol mereka kangkui nyampung dak ka puncakna, mainga kangkui mainga dak ka puncakna. Saya mendapat tuntunan dari tuntunan ke tuntunan sampai ke puncakna. Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saya mendapat agama Allah. Jadi contohnya dalam ajaran agama Allah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Dengan khole bengatua si asampung deka Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang soleh. Iya. Laten ngarabet umat nih. Mau diagama. Umat elatini kalau ben agama. Umat elatini kalau ben sampungan. Umat elatini kalau ben agama. Umat elatini kalau ben papunga kalau ben agama. Seneng ke agama. Sehingga langguh ben Allah. Langguh ben pangeran. Di tujuan, di cita-cita sampai ke akhirat seneng ben Gusti Allah. Lebur ben Gusti Allah. Tak beke ben Gusti Allah. Kanjeng Nabi. Sallallahu alaihi Kanjeng Nabi siteti contohna. Asnika kudu odi pengajian odi sholawat nika kudu odi. Mangkana eman kaman tidak ada pengajian, tidak ada sholawatan, eman kaman mesti kecubaan peneka se odi. Maksiat se odi. Iman kaman tidak pun tak ada pengajian, tak ada sholawatan, nih tak ada komporan, mesti nih kecubaan, kemaksiatan, kejahatan, akhlak secuba ini apa? Odi ini kan. Saya pas lupa deh kan. Tadi persiapan, tak ada sajana pas ke akhirat pesan. Pas tak ada ongguan ada ke akhirat pesan. Tak ada sajana ada ke akhirat. Tak ada ongguan apa ada ke akhirat. Ini pas lebur nyari ke neng itunya pas tadi cita-cita akhirat pesan.
Tandi tujuan sampai ke akhirat. Tandi cita-cita sampai ke akhirat. Tandi cita-cita sampai ke akhirat neng sisi Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Makin nikah ampun masuk bulan Ramadan, ampun puasa oleh 2 hari ya, ampun 2 hari. Puasa makan bulan puasa ya. Puasa. Eka soon ke Allah. Apa ibaratnya bisa puasa bulan Ramadan ini paling bisa tarawih bulan Ramadan ini paling bisa maca Al-Quran, bisa membanyak sedekah ben amal-amal lain di bulan Ramadan. Saya dekat di bulan Ramadan Allah marloe hambana nih kan. Jadi marloe mangkana bulan Ramadan inyamai bulan na tang umat kanjeng Nabi, bulan na umat na. Cetakar umat nih parloe. 10 hari bodoh mangkana sampai bodoh 10 hari rahmah, 10 hari maghfirah, 10 hari kebudi bebasaki dari neraka ya. Kini kan banyak lain-lain lah saya buki ben pangeran. Mantan ketika udah antretan mereka pagena sigena mantan daripada ngaki ben Allah. Yang pada saja nah benih korsa kora puasa makanya imanan wah tisaban siapa orang siap puasa kota bor siap sholat bulan Ramadan mereka imanan wah tisaban karena mangkat dari iman ben ngarep Allah ngarep ridhona Allah ngarep pahala dari Allah mangkat dari iman karena ateh ke Allah karena ngistuaki karena estoda ke Allah lebur ke Allah seneng ke Allah esto ke Allah percaya dek ke Allah wah tisaben ngarep pahala ngarep ridhona Allah. Tak ada sakti-sakti nih kawan tidak ada sakti-sakti tak ngurusi sakti nih kan tak ngurusi teguh-teguh tak ngurusi mandi pangucap tak ada. Ya puasa iman wah tisaben ngarep Allah ridhona Allah benih urusan teguh benih urusan sakti benih urusan mandi pangucap benih urusan karamat tadi bulan Ramadan imanan wah tisaben Allah kenika sih pas bisa mendatang pengapuran Allah ghufira lahu ma taqaddama jile sepora ben Allah mari pun sepora langgo dapat kekhufuran dapat kebarzah dapat akhir campur sepora ben Allah ada peteng pun tak ada bingung tak ada bosan apa sepora ben Allah Muhammad karena puasa nih kan bulan Ramadan puasa imanan wah tisaben jak nyampur karena kapan itu waki asaumu li puasa di nangkok asaumu kaku engkau itu tidak ada urusan sakti-sakti kan itu tidak kena boleh bila si dewasa boleh pasti tireng tua kan dewasa tak tuli dewasa apa pun teti nak kana kan itu terus sehat tak tuing sehat pun langsung lain wajah sehat atau sehat puasa pakon puasa mana puasa tidak dapat waktu nak buka kutu asa dia karena asa dia aing kurma karena aing kurma di kurma aing asa dia kan dojo tak asa dia kan Allahu Akbar ki posang nyari kurma nyari aing kian kianu kutusan siap kan waktu muni pakon ngakan pakon puasa puasa ini pakon ngakan bat malambat makruh sendiri makruh cek bat malambat tidak pakon ngakan
Abek karpa tibi ni abek tidak bakal puasa, puasa. Ya. Untuk tidak kanak antar ke sungai mandi mur kemur kalau duduk sekonek langon kan dia. Ya waktu na puasa, puasa. Waktu na puasa, waktu na ngakan, ngakan. Jadi waktu na bakal ngakan, bat malam bat. Kalau puasa tak puasa, thank you. Jadi cik makan abek tibi ni cik sebab ya ada. Waktu orang ngakan. Kalau puasa, puasa. Puasa ni kan. Allahu Akbar ada. Kik memang lepek kita, tak ada korban, tak ada aing. Enggak sih tak ada saja nak. Jadi waktu puasa, waktu ada. Ada nanti bulan telasan haram puasa tak boleh. Fitri, Idul Adha sampai berapa hari? Telasan nah kita tambah tanggal sampai ayamut tasyrik tak boleh puasa. Waktu puasa ini bisa sakti mati. Akhirnya dalam kona setan saya bentur akhir larangan pangeran. Ni benian toro-toro ocak ketuntunan, toro ocak kakarpa nafsu na tibi. Kapangatero na tibi kan. Aku lihat tretan di pangatero sesa ceuleuna ben. Di cinta sesa ceuleuna ben. Di pangalebur sesa ceuleuna ben. Seteja sesa ceuleuna mali andi nilai itunya sampai akhirat dari Gusti Allah. Puasa asomuli, asom puasa di dangkol. Makanya cek rokerok asomuli, asom puasa deh. Wa ana ajibi puasa kan ku sengkok. Mereka dari Allah puasa cek mau campur terus sehat terus nikah. Deki urusan sehat nikah dekian lah puasa sunat dekian. Ini aja bung cek uang luang cek bung kumbingi kesehat. Kini ka bonus pon. Bonus ini cek oleh. Kalau sehat ya tore kan. Ini bonus. Padang asomuli puasa kan kui sengkok Allah waktu. Bencak kening rayu ni benih. Oh sehat anu bisa. Leki pas karena geni kawasan men sebenarnya ada pasangan. Allah nomor berempat pasangan. Allah sebaik ada. Puasa Allah sebaik ada. Asomuli wa anajibi. Allah dekik saya malas saya. Apa sih rezeki pada Allah? Tak beritahu pada Allah. Sakunik pun saya beritahu. Jadi 99% apa sih bahagia? Tak mereka cuma sakunik saya beritahu. Nikah, kalau nak puasa nikah sakunik. Si bekal ibaki beli senah pada Allah. 20 nak tak beritahu pada Allah. Apa? Allah salli ala Muhammad. Dia montoro andi pangeran. Terus kena ngandi pangeran apa puasa puasa sunat deki pada Ramadan pada sunat puasa sunat cuma cek ni benih cek ni coco wah takku sakti ini tak osong perjuangan si sakti apa masih sakti amalolo dek mak ini osong perjuangan apa kan ini osong peperangan romanti masih dari dukun ke kapi ya Allah sani benian pun Allah pun Allah salli alamat ambu cek tidak kana ampun tuh ampun raja pun gempek pun Allah wajar pun Allah salli ala Muhammad surah puasa lillahi ta'ala kan kalau puasa ala lillahi ta'ala pada salat lillahi ta'ala kalau ajar Allah karena puncaknya kaspi dia anjing Nabi terus aja malah orang ini tak peka ben penciptana tak peka ben penciptana nyiptake apa ni kan tak peka ben nyiptake alam kapi ni kan tak peka ben nyiptake dunia akhirat Allah ni kan segala-galana malah tak peka ben sendi setuju ni malah tekuk pengiran abut ni kan zahir batin dunia akhirat muka
Allahumma shalli ala Muhammad. Karena puasa la'allakum tattaqun. Allahumma shalli ala Muhammad. Supaya takwa ke hati nikah tak lepas pada Allah kan. Supaya tak hilang takwa hilang nang hati. Allah takwa hilang niatin hamba. La'allakum tattaqun. Makanya takwa pada wattaqullah Allah. Pada wattaquhu hu. Pada wattaquhu. Pada wattaqu rabbakum. Rabb saya ngatur, saya miara. Pada wattaqu ni ana ni. Pada wattaqu yauman. Pada wattaqu yauman. Hari-hari Allah. Wattaqu maka la'allakum tattaqun. Allahumma shalli ala Muhammad. Kan kanjeng Nabi ada buat takwa manusia umum laksanaki pepakon ngistuaki laksanaki kalaban estoh pepakon Allah acuwi selarang kalaban estoh karena estoh ke Allah. Puasa nikah lakum takun takwa bada wattaqullah bada wattaquni bada wattaqu rabbakum bada wattaqu yauman. Allahumma shalli ala Muhammad. Ala Muhammad. Nikah syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, termasuk puasa kanggo nyokoren hidayah bimbingan serupa Al-Quran. Syukur ke Allah kesoan ta'idina berarti apa? Ibri tuntunan, ibri Al-Quran, ibri ajaran berarti apa tak? Itina benar Allah. Berarti apa tak? Itina. Mungkin orang saya tak totop, engkau etina wan pangeran, padahal tak etina. Dari nampun salbut dalam aras saya, etina, padahal tak etina. Beri nabi, beri Quran, beri nikah, beri kak, pasti aras saya etina. Kan Athena kan saya cuba. Terselamat tak ulah dengan saja. Terselamat tak ulah dengan saja. Nah, ibu tentang tak etina ni kan. Kewiki bumi, kewiki nikah, tak tina. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya, mula tak sampung aku ni kata kau ibri unap aboi pun rasa tak yang gep ni kan. Tapi pun mereka, orang lebu na boleh banyak, orang sampung na boleh banyak. Kan ketemu sekalian, tuh seneng Saudi nabuk padahal ketemu sekalian, yang mana sampung pun. Boleh pangeran tak ke buku habis saya beri ni. Allahumma shalli ala Muhammad. Orang yang tak sampung dekat pun libelian rasa tak beremah kan. Mun sampung dekat ketemu sekalian doh kok lambok ketemu sekalian. Cik kau besar lambok. Pernah haji sekalian ni. Umrah sekalian cekak lambok kok tutian mana sampung. Tak sampung dekat libelian ni hilang pun. Bakun padang kasih ni benih macam tu. Ya ter, boleh tanda jaga benar Allah. Tiap puasa termasuk nikah, kasut aja takwa, ben nyokoren sekaligus nyokoren tuntunan Allah. Al-Quran syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jaga hati supaya mengagungkan Allah. Allahumma shalli ala Muhammad kan berdiri di budi wala wa tukabbirullah ala ma hadakum. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Pohon nikah sekadar muka-muka apa mulai dari ada lah satu aja nikah banyak manfaat. Banyak manfaat bulan Ramadan. Jadi aku dah terus ongke ketakuan aku dah tambah hati ni tambah fokus tambah lebih syukur dekat Allah.
teh tambah fokus mengagungkan Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Paringan kempang laksanaki puasa nih kan. Paringan fokus, paringan bener laksanaki puasa. Salat tarawih, ben tamaki Quran, ben amal-amal saleh epon. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad wa tanfariju bihil kurabu wa tughdha bihil hawaiju wa tunalu bihil rawaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal mamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak ya Nabi. Nas'aluka min khairi ma sa'alaka min
عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة كما على المتاب أهل سبقونا بالإيمان نتجل في قلوبهم ومرحم أمة محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة اللهم لنا في شهر رمضان وما في شهر رمضان شهر رمضان الصيام وقراءة القرآن آتنا في الدنيا حسنة الحمد لله الفاتحة Dạ,